Reka nongere mbasuze mbifurize kandi kugira ibihe byiza ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane mudukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru navuga ko ari inkuru y'akababaro cyane ku muryango wa Uzaramba Karasira Aimable cyangwa se amenyekanye nka Professor Niga. Akaba rero mu by'ukuri ndumva niba ntibeshye agombaga gutaha ku munsi w'ejo hashize. Hanyuma rero akaba amakuru amaze gushyirwa ahagaragara n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS Rwanda Correction Services agaragaza ko yapfiriye muri gereza nyuma yo gufata imiti yari asanzwe afata igipimo kirenze. Hanyuma rero aza kwitaba Imana nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigaragaza ubu tuvugana. Hanyuma nk'uko bikuye muri iri tangazo rimaze gushyirwa ahagaragara rero n'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora imfungwa n'abagororwa, mu by'ukuri bagaragaza ko rero uyu Karasira Aimable yitabye Imana mu buryo butunguranye. Yari asanzwe rero afungiye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iherereye i Mageragere, akaba yari akurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo rero no guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Yari yakatiwe imyaka igera kuri 5, ariko rero binumvikana ko igifungo cye cyagombaga kurangira muri uko kwezi kwa gatanu. Akaba rero iri tangazo ari itangazo rimaze kujya ahagaragara muri rusange. Ubona ko nyine abantu benshi cyane batunguye cyane ko abantu batekerezaga ko yaburaga nyine igihe gito kugira ngo afungurwe cyangwa se asubire mu buzima busanzwe. Hanyuma rero birumvikana ko nyine iyi nkuru y'urupfu rwe itabura gutungura abantu benshi cyane muri rusange. Ngibyo rero ngaye nguko kuri Karasira Aimable Uzaramba. Hanyuma sinzi hari andi makuru ashaka wenda guhuza nayo kugira ngo turebe ibikomeza kujya bivugwa. Ati urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rurabikira umuryango wa Aimable Karasira Uzaramba witabye Imana ati mu bitaro bya Nyarugenge, nk'uko bakomeje kugenda babigaruka muri rusange. Iri tangazo rero rikaba rigira ati urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora rurabikira umuryango wa Aimable Uzaramba Karasira witabye Imana mu bitaro bya Nyarugenge, ati yajyanywe kuri bitaro nyuma yo gufatwa anywa ingano irengeje igipimo cy'imiti ye y'uburwayi asanganywe cyagenwe na muganga. RCS itegereje raporo y'abaganga ku cyateye uru rupfu nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Hanyuma ngibyo rero bikomeza kuyavuga, tugiye gukurikirana iby'aya makuru yose muri rusange. Turaza kugira tubigaruka mu makuru yacu arambuye mu masaha ari imbere. Tugiye kureba ese ni ijambo rya nyuma Karasira Aimable yaba yatangaje mbere yuko aza kwitaba Imana. Byose turaza kubigaruka muri aya makuru yacu ku buryo burambuye, ariko mbere gato yuko dukomeza n'andi makuru mbabwire ko andi makuru akomeje kugenda avugwa n'uwitwa Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe akomeje kugenda agaruka mu bitangazamakuru bitandukanye. Uyu mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda guhungabanya ingabo z'igihugu cye, aca amarenga ko ashobora kandi gutekereza ku kwiyamamariza manda ya gatatu naramuka abisabwe n'abaturage. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa gatatu ati ya kabiri kuva yongeye gutorwa muri 2023, Bwana Felix Tshisekedi yavuze ko uko gucengerera ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kwazambije igisirikare mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabwiye abanyamakuru ati nakiriye amakuru atari ukuri ku kuntu ibintu bimeze mu ngabo, cyane cyane ku kigero cy'icengerwa ingabo zarazambijwe. Ati imbere ntacyo leta y'u Rwanda ese rero itangaza kuri ibi bishya u Rwanda rushinjwa na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. BBC Gahuza Imiryango yandikiye umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigade General Ronald Rwivanga imusaba kugira icyo babivugaho. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, Perezida Felix Tshisekedi yashimangiye ko icyo ashyize imbere ari ukugarura amahoro binyuze mu nzira ya diplomasi mbere yuko ava ku butegetsi, ariko ashinja u Rwanda gutambamira gutera intambwe muri urwo urwego. Yashinje u Rwanda kungukira mu mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no gutseta ibirenge mu ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano we na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bashyizeho umukono Washington DC mu Kuboza mu kwezi kwa 2025. Perezida Felix Tshisekedi yagize ati bizafata igihe kuko u Rwanda rumaze igihe kirekire kandi rwungukira mu gusahura umutungo wa RDC, kandi iyo niyo mpamvu ibiganiro byatinze. U Rwanda ruhakana gusahura umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wiganjemo amabuye y'agaciro, rukavuga ko narwo rufite amabuye y'agaciro menshi. U Rwanda kandi rwakomeje guhakana kohereza ingabo ku butaka bwa Kongo nubwo rwemera ko rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Muri politike y'imbere mu gihugu, Perezida Felix Tshisekedi yabajijwe niba azava ku butegetsi ubwo manda ye ya kabiri izaba irangiye mu mwaka 2028. Nubwo yashimangiye ko atashatse manda ya gatatu, yongeye ati abaturage niba binsaba ati nzabyemera, ati ntibizigera ati na rimwe kandi bibaho ati hatabayeho amatora ya kamarampaka cyangwa se referendum.
Perezida Felix Tshisekedi yanavuze ku kuba rero uwo wasimbuye Joseph Kabila aherutse kandi gufatirwa ibihano Amerika ashinjwa no gufasha imitwe nyeshyamba irimo n'umutwe wa AFC/M23 wafashe imijyi ya Goma na Bukavu ubu washize umwaka umwe urenga. Yavuze ko uko ibintu bimeze ari akajagari nyako, yinubira ko abigeze kandi gushimwa nk'abakoze impinduka inyuma muri demokarasi bahindutse abacukuzi b'imva. Mu gihe cy'amasaha arenga agera kuri 3 imbere y'abanyamakuru barenga 200 hamwe n'abamushyigikiye, Perezida Felix Tshisekedi yumvikanishije ko igihe cy'amatora ataha kizagenwa n'ukuntu intambara mu burasirazuba bw'igihugu izaba yihuse mu kurangira. Bwana Kabila mubanjije yantindije amatora ho imyaka 2 mbere y'uko amaherezo ayakoresha mu mwaka wa 2018 aga ubutegetsi. Perezida Felix Tshisekedi watangajwe ko yatsinze aya matora y'umukuru w'igihugu. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa nuko uwahoze ari umukuru w'igisirikare kirwanira mu mazi ati Epic Ferry yari mu by'ukuri ati igikorwa kibi cyane. Yitwa Alan West yahoze arongoye igisirikare kirwanira mu mazi cy'Ubwongereza, avuga ko atiteze ko Iran iheba kugenzura umuhora wa Hormuz kiretse ibindi bibazo byinshi cyane bitorewe umuti. Mu kiganiro yagiranye na BBC yongeyeho ko uko ibintu byifashe muri iki gihe byitezwe cyane. Agaruka ku izina ry'igikorwa ryashyizweho na leta ya Donald Trump ku bijyanye no guherekeza ubwato, West yavuze ati iyo uravye imigambi Amerika yari ifise Epic Ferry bisigura ogukara cyangwa se gushavura bikomeye. Ati yari mu by'ukuri igikorwa kibi gikomeye. Yabandanije atari ati vyari vyumvikana neza ko bakimara kandi kuja mu ntambara na Iran izokugara umuhora wa Hormuz canke se bagerageze kandi kuhagarika. Abanyamerika basaba n'abatangajwe n'ivyo nange nkaca ntangazwa no kubona byarabatangaje. Alan West avuga ko gusubira kugurura iyo nzira y'amazi bivana n'ingingo ya Tehran hamwe nuko inyuzwe n'ibisabwa muri ivyo biganiro. Yongeye ati mu gihe Iran batotera ubwato umuhora wa Hormuz ushobora kandi kugururwa nuko yabishimangiye. Iran iriko iriheza umugambi wa Amerika wo guhagarika intambara nk'uko umutegetsi yabivuze. Iran yavuze ko umugambi wa Amerika wo guhagarika intambara ukiri kwihezwa inyuma y'amakuru avuga ko impande zombi kandi zoba zogereje gushika ku masezerano. Ikinyamakuru cyo muri Amerika Axios yanditse ko kuwa gatatu ko Maison Blanche n'ibiro vya Perezida wa Amerika yemera ko ishobora kandi kuba iri hafi gushika ku masezerano yo gutahura ibintu agizwe n'ingingo 14 hagati yayo na Iran. Umwe mu bagize inama nshingamateka ya Iran yavuze ko umugambi ari urutonde rw'ivyifuzo gusa. Mu muvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Iran yavuze ko Tehran izoshikiriza ivyumviro vyayo ku mugambi wa Amerika biciye ku bahuza abo muri Pakistan. Umushikiranganje w'imigenderanire ya Pakistan yavuze ko igihugu ciwe kiriko kandi kiragerageza guhindura aka gahenge, ati ko intambara kakaba kandi iherezo ry'intambara burundu. Perezida wa Amerika Donald Trump nawe yaravuze ko Amerika kandi yagiranye ibiganiro vyiza cyane na Iran mu masaha 28 aheze kandi ko amasezerano ashoboka. Muri iyo nkuru yayo Axios yavuze ko aya masezerano yo gutahura ibintu ari urupapuro rumwe ruriko ingingo 14 rushobora kandi gushiraho urwego rw'ibiganiro birambuye ku bijyanye na gahunda ya nuclear ya Iran. Mu ngingo zavuzwe harimwo guhagarika ibikorwa vya Iran byo gutunganyira mu gukuraho ibihano hamwe no gusubizaho uruja n'uruza rw'ubwato mu Hormuz. Iyo nkuru ivuga ko ayo makuru yatanzwe n'abategetsi babiri bo muri Amerika hamwe n'ayandi masoko abiri bose batashizwe ahabona. Bose bavuga ko bamenyeshejwe ivyayo masezerano. Ayo masoko avuga kandi ko ibintu byinshi biriho muri uwo mugambi vyoshirwa mu ngiro gusa mu gihe hoba habonetse amasezerano ya nyuma. Itorokanirizo ry'amakuru Reuters naryo kandi ryatangaje ko abantu babiri bazi ivyo Amerika na Iran birimo kandi guhuzwa mu biganiro bemeje ayo makuru. Yabanje kandi gutangazwa na Axios ko uwo mugambi nturashirwa abona ku mugaragaro gushika magingo yangahe. Nubwo ibiciro byagabanutse biracyari hejuru cyane yuko byari bihagaze intambara ya Iran kandi irataratangira, ubwo akagunguru kamwe k'ibikomoka kuri petroli kari munsi y'amadolari 70. Amasezerano byitezwe ko azashyirwaho umukono arimo kugaragaza ko intambara yahagaritswe ndetse no gutangira iminsi 30 yo kuganira ku gufungura Hormuz, kugabanya gahunda y'intwaro za kirimbuzi ya Iran iyo ndetse no kuba Amerika kandi yakuraho ibihano yafatiye Iran. Amerika yiteze igisubizo cya Iran ku ngingo zitandukanye bitarenze mu masaha 48. Buri makuru kandi mu buryo bw'incambake babwire ko Iran yatangaje ko iri kwiga ku ngingo zo kwibandwaho yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo amasezerano yo kugarangiza intambara gerweho ndetse izayisubiza vuba.
byatangajwe n'umuyobozi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Ismail Baghei tariki ya 6 Gicurasi 2026 ku munsi w'ejo hashize. Yagize ati nibimara kandi kwigwaho no kunozwa, Iran izohereza uko ibibona muri Pakistan. Ni nyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump mu gitondo cyo ku itariki ya 6 Gicurasi 2026 yavuze ko intambara ishobora kandi kurangira vuba Iran niramuka yemeye gutanga ibyo yayisabye. Reka dutegereze ko Iran yemeye gutanga ibyo twemeranyijweho, nubwo ari ikintu gikomeye cyo kwibwira, ariko iyi ntambara y'amateka yahita irangira ndetse inzira ya Hormuz yahita ifunguka ku mpande zombi harimo na Iran. Ibibaye mu gihe kandi Iran nayo iherutse kandi guha Amerika ingingo 14 nshya zo kwibandaho kugira ngo amasezerano yo guhagarika intambara agerweho. Icyakora kuri ubu ingingo ibihugu byombi biri kurebaho nizoroheje zo gutuma intambara ihagarara ndetse n'inzira Hormuz igafungurwa. Ibindi nka gahunda ya Iran yo gukora intwaro za nuclear zikazaba zigwaho bwa nyuma. Ku rundi ruhande ariko Bwana Trump yagaragaje ko nta gahunda ya vuba yo kongera guhura nk'ibihugu ngo biganire kuri amasezerano, kuko no kuri inshuro izi ngingo zicishwa kuri Pakistan ikora nk'umuhuza hagati y'ibihugu byombi. Iran nayo yari yaragaragaje ko nta gahunda ifite yo kwitabira ibindi biganiro na Amerika nyuma y'uko ibyo bagiranye bwa mbere ntacyo byatanze, dore ko kwa 24 Mata 2026 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yari Islamabad muri Pakistan ariko akanga kujya mu biganiro. Uwo munsi byari biteganyijwe ko Araghchi arahurira n'intumwa yihariye ya Donald Trump, Steve Witkoff ndetse na Jared Kushner, ariko Iran irababera ibamba birangira Trump wasubitse urugendo rw'izo ntumwa ze. Intambara y'Amerika, Israel ndetse na Iran yatangiye ku 28 Gashyantare 2026 ubwo Amerika yagabaga ibitero muri Iran byasize kandi byishe abayobozi bakuru bari mu nama y'Iran kandi barimo Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Imwe mu ngaruka zikomeye cyane yatewe n'intambara ni ifungurwa ry'inzira Hormuz, inyuma 20% by'ibikomoka kuri petrol byoherezwa ku isi yose yafunzwe n'igihugu cya Iran muri rusange. Hanyuma reka tujye mu karere ka Rutsiro turi amakuru havugwa ni inkuru y'impanuka ikomeye cyane. Impanuka ya minibisi rero ndetse na kwasteri yaguyemo umwe 9 barakomereka. Imodoka mu bwoko bwa minibisi ndetse na kwasteri zagonganiye i Rutsiro, abantu 9 barakomereka mu gihe kandi umwe yahise yitaba Imana. Impanuka yabereye murenge wa Ruhango mu karere ka Rutsiro mu gitondo cyo ku itariki ya 6 Gicurasi 2026 ku isaha saa moya. Imodoka ya minibisi yavaga murenge wa Boneza itwaye abaturage bari bagiye i Rubavu kubera umuvuduko ukabije, yagonze ipoto y'amashanyarazi yo ku muhanda igwa mu muhanda. Nirenganya Jean de Marcel w'imyaka 42 ahita yitaba Imana. Muri impanuka kandi hakomerekeyemo abaturage 9 bahise bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kayove, aho bahise kandi bajyanwa mu bitaro bya Murunda. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda CP Emmanuel Kayigi yahamirije itangazamakuru aya makuru. Ati habaye impanuka y'imodoka ya Toyota Hiace ati yavaga i Karongi igana i Rubavu, ita igisate cy'iburyo bw'umuhanda bituma kandi igongana na kwasteri yavaga i Rubavu igana i Karongi, nayo itasatiriye inkombe y'iburyo y'umuhanda. Hakomeretse byoroheje kandi abantu 9 hapfamo umuntu umwe. Yamije ko impanuka yatewe n'imiyoborere mibi y'ibinyabiziga ndetse no kudasatira inkombe y'iburyo bw'umuhanda byakozwe n'abari batwaye ibinyabiziga byombi. Yaboneyeho kwibutsa abatwara ibinyabiziga kandi kuzirikana ko umuhanda ukoreshwa n'abandi bantu, bakirinda kandi uburangare no kwirara kuko amakosa bakora ariyo ateza impanuka zitwara ubuzima bw'abantu zigatera kandi n'ingaruka zitandukanye. Umurambo wajyanywe ku bitaro bya Murunda ari naho rero hagiye kuvurirwa inkomere zose muri rusange. Hanyuma reka tujye kuri Major General Vincent Nyakarundi, ni umugambi kuri ingabo zirwanira ku butaka. Umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi yasuye ikipe ya PFC mu myitozo itegura umukino wa BK Pro League. Ababwira ko bagomba kandi gutsinda kuko ari intambwe igana ku gikombe. Ku mugoroba kwa 4 tariki ya 7 Gicurasi 2026 nibwo muri Kigali Pearl Stadium hateganyijwe umukino w'ishiraniro ugomba guhuza ikipe y'ingabo z'igihugu na Al Hilal Sports Club ku munsi wa 30 wa shampiyona y'u Rwanda. N'umukino uzaba ukomeye kuko kugeza ubu amakipe yombi akurikiranye ku rutonde rwa shampiyona y'u Rwanda, aho Al Hilal ari ya mbere n'amanota 34 ikarusha PFC amanota 8.
Mbere y'uko umukino ukinwa Major General Vincent Nyakarundi yasuye abakinnyi mu myitozo ababwira ko ari umukino bagomba kandi gutsinda byanze bikunze. Ati muri kwitegura umukino ukomeye ariko imbaraga zanyu, inama z'umutoza n'amayeri yo gutsinda umukino muhabwa nibyo bizabaha insinzi ku mukino mufitanye na Al Hilal Sports Club. Birashoboka cyane ko mwatsindiye umukino ati nkuko ati twakunze kurangwa n'insinzi ati buri hamwe ati mubikore ndetse no kuri wa kane ati dore ko urugamba rugeze aho rukomeye aho twasitaye ati ntiyatureba ubu turangamiye kandi imbere kandi igikombe kugikozaho imitwe y'intoki. Umukino uheruka guhuza amakipe yombi Al Hilal Sports Club yatsinze APR FC ibitego 2-0. Rero Major General Vincent Nyakarundi yari yabasuye imyitozo abaha inama zikomeye cyane. Hanyuma andi makuru akomeza kugenda avugwa ni Ministre Saul